Kurobo songo goika moja na kurosugusu goika iriani amoneze engima ano ka okonyora amangana amaya ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye omwanchwa omurigiriria bwe TV ya AGR News Kenya ndenga mbuyole andonsi asole nigo chabiri chinsa chiko baletera magana maya asenchire gwikiranu onatikire imenesiko yorogongo rwa agusi kuri litangani tonyora magana yo asenchira yowege timo baisa kubanjira abantu kugura kende yonsi onye tibali kubwatia amachiko yokurwani burwire bwa corona abawonjoreria baboli wase county ya Trans Nzoia county ya Kisii gochia kwaligania ogochengera kwiritukulia mashujaa ikigocha chibesa chikotumwa gochase chisukuru tichesaini kahuo otebire mangana yo asenjira yo wikiranu amalietane Dennis Zadok county ya Kisii nigo irachi kwaligania ogochengerwa kwiritukuli manyakatenga mashujaa eiki egocha akagukwana nabalike mangana asomochi okisi mugavana we county ya Kisii James Ongwae nigatebanga amaligani yonsi aikiranire kolende abantu baranjirwe oswasegetike gusi stadium imeye county ya Kisii nigo barabechi busato na atali abange wetani abo asengencho eserikali negendereza kurwani burwaire bwa corona abo ase Ongwae atebire naende ng'abantu abange nigo barachi kuligereria omoyogoyo korwa isiko yegeti gwetera chi screen gosi chi TV echo kirabekwe isiko yegeti ekyo amono mocho mane okisi. Because of distancing we are dealing with anything between 3,000 and 3,500. But we are putting, like I told you, we are putting other dome tents out there, about 2 or 3 of them, and you are going to see them. Other people can actually sit there. There will be very big screens there. Unenchira yamo yokurwania oburuire bwa corona kugendera kwambukirana asense ya Kenya abawonjoreria ase county ya Trans Nzoia baboliwe gutabaoneria abantu batali kubeka mask gose batali gwesibya amaboko abo kende yonsi ase county yo ekagukwana nabalike magana munyakirubo bwabawonjoreria ase county yo oyo okorokunga Martin Mwanjaula nigo atebanga machiko ya serikali goika arwatiwe elyo kurwani buroire bwa corona echikaki checho nigo abolia balia babwate chiloni kwegwa chingaki chesaine elyo kuliya chibesa gwakana chiloni hasengencho buroire bwa corona nigo bwaturubania ebintu ebinge na abawonjoreria bange tibabwati chibesa. Nataka kuhimiza kwamba usiruhusu customer yako aingie kwa duka yako bila kunawa mikono. Usiruhusu customer yako kuingia kwa duka yako bila kupimwa temperature. Usiruhusu customer yako kuingia kwa duka yako bila kunawa mikono na kuwa sanitize. Kwa sababu hapo ndio mambo yanatokea. Na watu tumesikia kwamba juzi county commissioner amekuwa akituambia, akitupatia advice, akisema mtu anasema akienda kwa duka anaambiwa nawa mikono, anasema kama utaki biashara nikuletee pesa. Omunyakirubo wabalimu abane ase gisukuru cyoboroso ase county ya Kiambu oyo okorokunga Stephen Kahuho otebirenga chibesa chiria ewizara elia etenerete elimu ngaki omunyakirubo wabalimu bechi sukuru cyo oboroso ase county ya Kiambu oyo okorokunga Stephen Wahuho otebiri chibesa chiria chigotuma gwetera wizara enye chisemi aiga Kenya guchesi chisukuru ase county yo tichesaine abo asate banga ase chibesa cyatumiriwe na serikali nigo ekororekana ngakiro mwana nigabekere nsemo chishilingi chire emye yamo na 35 na ibere na goteba chibesa echo tichesaine ekagukwana na balike magana kahuo nigo atebanga chisukuru chinyinge nigo chibwata madeni na kubulia serikali kuhulia enjira yo gukura muchando yo na gutuma chibesa chisaine guchese chisukuru wa kawaida huko kwa shule. Itakuwa shida sana kukimu mahitaji ya shule kama serikali yenyewe haitaweza kuongeza fedha zingine. All other people who are working for the government are being paid, but the subordinate staff in schools are not being paid. They are part and parcel of the education system. The school cannot work without the drivers, without the lab technicians, without the watchmen, without the cleaners. Family chimia isano na ibere ase county ya Nakuru batianire kugenda ase ekigambiro na gutenenia obwagachi bwa ereli
ase county eyo na goteba ngati barakanwa goika bono bakokwana na balikia mangana chi family echo niko bateba ngati bagwanja bwagachi kugendera inki nakeba ase ngecho tibarakanwa kende gyonsi na goteba ngati bali tayari usiria amalimabo. Hatutakubalia waigilie katika shamba zetu kufanya kazi bila kutulipa. Kwa sababu gani? Tumesikia watu wa huko Teto Nyeri kutoka 2012 up to date wanalia kwa TV ili walipwe. Wengine ni wakina mama wetu wale walipopigania uhuru na wanalia walipo hajalipwa. Nasi sisi ni watoto wao na sisi ndio tumekata kauli tukasema wasiingie katika shamba zetu. Mwanchwa omurigirwe TV ya AGR News Kenya nyumatara yakora mangana yega ntakete ko mwali baga Videls Omingo Muchoge elio atumanye amage kurwase ibigo by'ikigosoli n'abagosolya elio atumanye naralia tikire kurwase biti na ntiti muki kigo kikomerana elio kokosoli kokirani manyetenga bange mwajete kigosoli Videl Omingo Muchoge libaga neliaye oika aiga se studio elio otumanya amange Videl na kisadok muyando mwana mito miyande karibu sana mwende manye abarigirwe TV yetu ya AGR News Kenya aliagenderte ASF TV yetu by'ikigosoli tumanyango basona omwanchwa omurigirwe TV yetu ya AGR News Kenya nigo muchigo chakira kigosoli meyense ya Kenya chinga kiteneine nabo igo mwara etimu ya Harambee Stars etimu ene ya Kenya nchanya kwa chigo na amone timu ya Zambia litukolia Ijumaa yaeta yo korona chigosona wachira chikuiranira bwango yo imeyense ya Kenya chinga kecho koira yemo asa yemo boika achigosoli me ya Bongereza tuligirili achigosoli cha English Premier League igo tuli asentunda ya kane tonya kwa tokora staki kubinisa na biringo tojo so asentunda ya gatano achintunda 33 na isano na istose 5 out of 38 achintunda echo yongo chukubunira nsini nitu aranta sini igoruna intunda ya gatano ntimu kije kije chukumira na aseke minane kyo ya English Premier League onyore ntunda ya eta timu ya Manchester United Liverpool ni onya kwa chiko tachirwa nsemono ese ntunda ya gatano che na kiega kare Meanwhile, yana kwa namba rabari osenje chicho chkomena na asentunde ya gatano. Nditwo litangani ose date 17 serki komena isano na ibere umutenyo urikobi mwako wetru bere na ikomena ibere yo kare chumosi gocha timu ya Everton nigero mena mone timu ya Liverpool. Tumadelera chkobwa timu ya Chelsea chitarki echo nigero mena mone timu ya Southampton. Tumadelera chkobwa na oigo litukelo ya chitarki komena isano na ibere ose chumosi gocha timu ya Man City nigero mena mone timu ya Arsenal chinko muchoka. Tumadelera chkobwa na oigo ko timu ya Newcastle yeromene amo ne timu ya Manchester United nyura yonsipi ne kitaki 15 na ibere umutinyo ikobi umwako yose echimamosi gocha wotiko ikiraga mwancho matakari nabo umurigere libwe TV ya AGR News Kenya nongo turra mangana majikuru asebiri bo by'ikigosoli amo nabagosoli Zadok yes ndocho kwatoleta ira bange ase meli ya Bongereza timu kile yoko okoboko njenko yako ke timu ya Manchester United ilimogo tabanga Red Devils okay nigo ino nabaki abatindi benkoyo inchimanye tabona nintakubona ko garando chenga to ko nyachire ko garamu bwata sarakasi akini nchino mo Chelsea nchino mo Chelsea mwanchwa umurigirwe TV ya AGR buna Fideli atumanyiri amange kuikira gabo no tukobutorera mangana amaya asenchire gwekera ndi tukeligalia lero kuika abo ankyo uyu baletera mangana amaya asenchire gwekera ndi tukeligalia lero marietane ni konkurukwa Dennis Zadok nanje na bakondoka Fidel Omingo Muchoge ose omwana gwa baketo tubura botambe seseniwa ayunaro amaya atekire ntogendere ukumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kyomugusi